Biz bugün 15 avgust 2021 жыл туғандар Лоқа Дорбордық мал базарына кірген ешкілер жана ошондой эле койлордун бааларын билип берейин. Мына ешкилер кимден экен? Канча сомдон булардын баасы? Чоңдору 6,5. Кичинелеричи мулар, Кичинелери? Кичинелери 4,5, 4,5 экен ешкилердин баалары. Мына ушул жерде жалаң текелерби, ешкилерби экен? Кимден экен бул? Тақсыр, ассаламу алейкум. Өтө чоң ешкилер экен, а? Же текелер булардын баары? Серкелер. Канча сомдон булардын баасы? 15 кам бар. 15 миңден кем бар экен. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Мынеке. Карака, телефон номер калтырайынбы? Телефон номериңизди айтып коесузбу? Кызыккандар болсо байланышка чыгышсын. Чыкпай булар союп кетет. Кайсы кетет бар? Эч ким иш кыласызбы? Ошон үчүн айтыңыз да. 72 менен 65 65 52 номерине байланышка чыгасыздар да. Мына мүйүздүү эчкилер көрдүңүздөрбү? Өтө чоң эчкилер экен. Семиз караңыздар. Сойгонго боо экен да. Мына теке эмеси мына токол? Ушу канча экен өзү? 15 кам. 15 миң сом кем бар. Көрдүңүздөрбү? Раза сындуу нерселерди алып кириптир бүгүнчү. Мен буга чейин ушул жерлерди тартып өткөндө мындай сындуу, еттүү нерселерди көргөн эмесмин. Жаккан болсо байланышка чыгасыздар, кеңири маалыматты ээсинен аласыздар, таанышасыздар, мамиле кыласыздар, эчки менен иш кылат экен экелер. Көрүшүлөр, көрдүңүздөрбү? Биз эми улантабыз. Бул ушунча сүйлөгөндөн эмне алып кетип атат? Карака, кайсыны берип атасыз? Канчага берип атасыз ошону? 4,5 миң? 4,5 миң. Кайсыны? Кетти неге, кайсы кетти? Өзүбү? Канчага кетти? 4 миңге кетти мынеке. Сиз алдыңызбы? Жакшы. Союп жейсизби? Союп жейм. Молодец. Насып кылсын. Устага союп бериң. Усталар кубаттуураак, бакубаттуураак иш кылсын. Күн узун азыр күндө. Бул нээси жок окшойт менимче. Макул. Биз эми кой базарды баштадык. Ака, торпокту канчага алдыңыз? 1,5 алдым. Канча? 500. 31.500 болуптур. Мунусучу ака? Сатылбай калдыбы? Бул баягы 31.500ге оны жанагы алдыңыз эле, сиз, Ал кайтыптыр да. Мына ушундай. Бул жерден чыккандарды универсал укелер. Чыккандарды тартаймы же базар аралаймы деп турам азыр. Эки арада турам. Менимче чыккандар бир аз жок. Жок көйсе. Эсеби. Мен базарды аралайын дагы, Кочкор базарды аралап, наркы чыгыш тарабынан, мал базардын о кирпичтен турган жагынан неме кылайын? Чыккан, алынгандарды сурайын. Ушу сатылдыбы? Туугандар, мына ушул койлордон баштайын анда. Соолук койлор экен. Баасы канча экен ушулардын баасы? 10 миң сомдон тандаганга. Булар канча тиштер? 2 тиштер, 3 тиштер экен. Көрдүңүздөрбү? Эми мына соолуктарды билели гана. Ака, ассаламу алейкум. Соолук койлордун баасы канча экен? 12 кам. 12 миң сомдон кеми бар экен. Булар канча тиштер булар? Орта жаш койлор. Орта жаш койлор экен. Көрөйлүбү тишин гана. Мынеке. Булар 6 тишке чейин, 4 тиштен 6 тишке чейинки койлор экен булар. Соолук койлорду билип, Кочкор базарды жакшылап тартып өтөбүз дагы. Ассаламу алейкум. Тапсырлар. Баа болтабы? Бааңыздар бузбадымбы? Соолук койлор канчадан болот? 12 миң сомдон экен, туугандар. Канча тиштер булар? 4 тиштер. Булар козлар экен, а? Ушулар ака, мына ушуну канчага сурады? 9 миңге сурады, бербедиңиз. Мына коз Кочкорлор окшойт, а? Канча миңден келди ака? 10,5 мыңдан болуп тур, туугандар. Көрдүңүздөрбү?
Hurmatlı görüşler. Жақсы алыптыр. 10,5'dan deydi. 10,5'dan deydi. Ben koy bazarda aralap sizlerge koy bazardın bağlarını bilip verdim başlayın. Жақсылық. Ушуну канчага алдыңыз? 8700. 8700 deydi. Gördünüzler mi? Kança aldınız? 8700. Buna şu soğuluk koylardı kaça dediniz? Soğuk koylardı. 13'ten keçime. 13'ten kim var? Kaça suraştı? Bazar sura ota o? 12,5 sura. 12,5'dan berip etipsizler. Az ver dedim. Ha. Kaçdan aldınız ekan şu kozlardı? Nasıl 59, na 57 olur. Ekön biri 59, biri 57 ekan. Жақсы. Yok. Orada koyayım. Elik son ver. Elik son. Ben vereyim. Ya adam 50 son da Ben vereyim. Ne oldu? Aka qayсы болду да? Ha. Kaça? Bir dakika aytdim. 5400 son berip alып kete bergiledi adam. 400 son adamın tadı var. Berim çeke. Ha. Baya bundaydı 10,5 mingga aldı bittasi. Var. Kapatın berip alып ketesi. Biter deydi. Yaman şiştiriyor. Yaman şiştiriyor. 5400 ga juda жақсы алдыңыз. Жақсы алдыңыз. Ben oradan da alayım. Ооба, жақсы алдыңыз. Өзі жақсы айтыптыр, ойланбай. Қалғандары қанша болды aka? Қалғандары. Kalganlar mınav 9,5 verilmedi. Mınalar 13 binden verilmedi. Бұлар 13 миңден беріліпті. Жақсы, ona 5400 кетті. Ha. Досым, қаншадан алдың şu қошқарларды? Сатылбай кетті бе? Ya buna olacak ekan da. Öyle. Tartayın maqul. Bular qo'z qo'shqirlar bu? Je urg'ashlar bu. Qancha so'mdan oladilar basi? 9 mingdan kam vardı o da. 9 mingdan kam var dediniz, bermediniz. Qanchadan bermediniz? Maydan jarangga. Bunaqa. Ko'rdingizlarmi? Tatlı bakalım. Bo'ldi, siz tartmang aka. Anavi deyishadi. Men tartib ola deyverasizlar. Men tartma. Urdab keldinglar, tartma degidey. Ne kadar bayla. Ye. Assalomu alaykum. İşler yaxshi, rosa bozorni qiziqtasiz qo'y. Siz bu yoqmi? Ha, bu yoq, ha? Ular sovuqlar qancha dedingiz? Soluklar arkalı 12 ming, 6 ming, 8 minglik var. 6 mingga qaysi? 6 minglik yok, 16 minglik var. Ha, 16 ming. Yaxshi. De. Saydılar nime çıkartasın mı? Komentariy altasın mı? Komentariy al. Ulan sabah olsun gerek. 6 ming degemiyor. Şap verip alıp kaldım. Sırağız ha? Dostlar, nada bilmiyorsun. Tak. Men ham sizlarga Qo'shqor bozor biraz suyuq qolibdir. Eldir. Ha. Qanchadan deding shu sovuqlarni? 13 mingdan deding mi? Qanchadan bermeding? 12 mingdan berib o'tirdi onlar, gördünüzler mi? Qancha tishlar bular? 4 tish sovuq qo'ylar. Men ham sizlarga tuğanlar buna şu jigit uylanadi yaqinda. Qo'ylarni satuv olib chiqibdir da. Sovuq. 15'ten bermem. Sırayla var ya. Ya bura o'g'il baqalatdim menda petlichka janimda dag'im. Bularning бағасы 20 mingdan debdir, 15 mingdan beribdir. Eğer 13 mingdan chindab kelgan desa beraverasing, ha? Bunaqa. Ko'rdingizlarmi? Tak, qaysi baho bo'ladi? Ha, boshqa narsa. Men ham sizlarga sovuq qo'ylarni tartib ko'rsatib o'tdim sizlarga. Aldingizmi? Qaysini? Qaysini? Bordig'imi? 5 öğün. 5 o'yin. Qaysi kanal ekan bu? Bu universal.
Universal bazarı gördüğünüz bile 13 milyon aldım dedi. Ben hem sizlerge Guğut'a layık Qo'chqorlarning bağlarını bilib berayın. İşte yaxshimi? Qo'chqorlarning bağlarını sizlerge bilib berishni boshlayın. Bu mana shu yerda qo'z qo'chqorlar ekan aka. Qanchadan shular? 13,5 mingdan kemi bor ekan. Bunaqa. Ko'rdingizlarmi? Men mana shunday Qo'chqor bozorga daha girib qoldim. Ular gisarlarmi je? Aytaver. Aytavering, siz bilasizlar yaxshi. Bu qo'chqorlar qancha tishlar bu yerda? Gisarmi bular? Je arashanlar ha? Qanchadan bularning bahsi? 38 mingdan boshlab 45 mingga chayin tanlab olsangizlar bo'ladi ekan. Nomer qoldirayli. Ayt. 77 mingdan 77 27 nomerinden байланышқа шығасыздар дагы Qo'chqorning түрі ушуларда бар тугандар. Издегениңиздерди табасыздар. Берки чоң Qo'chqorlar ham бар үйдө, 4 тиштер. Улар сатылдыбы? Үйдө, негизи үйдө барбы? Сатылат да. Келишип калса, ушул номерге байланышқа чыгасыздар дагы. Келишип, кеңешип алсаңыздар болот. Aldınız mı Qo'chqorlar? Buna Qo'chqor boğa oldu etkeni. Qanchaga so'raladi? Narxini o? Bor dedi qana aka. Qaysi ketdi? Qanchaga ketdi? 26. Buna 26 ga ketdi. Sizniki qancha dedingiz? Buna 25 mi? Ko'p bir deyli qo'y. Tak. Buna Qo'chqorlarning rosa bir uruqqa oloyoqlarini tartayın. Qanchadan keldi bu Qo'chqorlar? Ha? Ha, 300 mingdan be. Bunlar memnun 60 ming kem var. Biraz yakınlardan жақсы görünmeyatı mümkün. Bundan qarаңыздар hazır. Mınау çoğun Qo'chqor ekan. Qancha tish şu? 6 tish be. 100 ming so'm. Sizda mi Qo'chqor? Yo, liso tartılmaydi. Sizda mi Qo'chqorlar? Nomerlerini bilasizmi sen? Nomerlerini? Bilmaysinmi? Ya ma'qul. 72 mi? 34-85 номеріне байланышқа шығасыздар дағын. Нашу сынды Qo'chqorlarды аласыздар. Көрдіңіздер ме? Сындарын қараңыздар. Бұл мынаны қаншаға сұрады кім? Сұрайлық. Анда мына Qo'chqorlar білелі. Мына екі қараны білелі ғана. Қанша дедім ұшыларды? 50 мingден. 50 мingден Guğut'a Qo'chqor іздегендерге Qo'chqorlarды көрсетпейін. Жен еті дағы жақсы екен. Nerede ömüte жақсы Qo'chqorlar бар екен, қараңыздар. Kimden bu Qo'chqorlar? Mınау Qo'chqorlar qancha tishler? 2 tishler be. Qarı. 2 tishler be. Qanchadan bularning bahsi? 60 mingdan. 3 bosh sizda, 5 o. 4 bosh. 60 mingdan kelgan. Mınау gisarni qarangizlar. Quyruqlar tik qo'ygan mana. Bo'lsa universaldan chiqadi. Aka, mınау shuni qanchaga so'radi? 41 so'radi. 41 ga bermadingizmi? Nega? Nomeringizni qoldiraylikmi? Aytingchi. 78 bilan. 45 89 nomerinden baylanışa çıkasız. 55 89 89. Ушул номерге байланышта чыгасыздар, дагы мына ушул Qo'chqorlarды баалашып көрөсүздөр, жакса алыңыздар туугандар. О,
Bu koçorların kança eken seniki? 60 mingden kem var deydi. Bermedin deydi. Sen yaxşı mı? Bu koçorlar satıldı hava. Kaçdan gitti at? Buna 100 ba? Taza eken ha? Mına. Taza keser tuğanlar. Bağız 100 mingen. Noş koçkordu qarаңыздар ey туғандар. Торпоқтан да чоң koçkorlar кіріп бұл жерге. Азыр мен біліп берейін. Бағаларын, бұлардың жаштарын біліп берейін туғандар.